umadidi odidaba mdinga inyanga enkohli ikhwame namaphupho ekhove kwasondela eduze kwakho uphume semamatheke usishaya mhlahla emoyeni abubhulela abalali bokhozi indaba zabo ngesabathi ilanga lihubha amazolo dumane yadume esizweni hlahla somhlebe unodela mzimba bheke phazona empandla hliziyo zamadoda ayibomvu khonto kwazi igazi idibanisele inyama ndaba ikhala amanzi indaba zadi umndeni isithunywa sikaJehova esivunywa uMasayoni izangoma esingahlobo ingabuhlalu umkhosi othatha ububhaca usigananda oganandlela izizwe bathi uthwele kanti cha udlaba bamkakela phengalele khona ubhukule wakhahlela kwi-real TV kukhanyelene ngwesatsi obuhlukanisa igoli netheku kuyashiyana ukuhlola uthi wawazi olale ngalele obujaje kuyivuma FM ezangoma sasenkandla ungabuza umlaleli yokutshela ngenyanga engaphandle ngesikhumba ngoba iphandle ngeRanger neLamborghini wakhexa nonke abasana abalinga ukuvela lapha eMzansi ngoba bagibela ingqo bantu abadala nane bani nawo ngokushana kwesihlalo sizawuthatha le bhokwe sinikeza umakoti apha ekhaya okumenzela umsebenzi utsiki ngokwesintu sethu ngokwesintu sethu ke senza ngolhlobo ba kufuneka simnikeze ibhokwe afumane ke le nyongo yakhe nempetho yakhe yangasesandla sokudla uba ayifumane before abanye betya atye inyama yakhe yojelwe ingafakwa tyiwa makoti ngokwalapha ekhaya wamkelekile izandla zonke ukuthi ube ngumakoti apha ekhaya njengoba sikubonile namhlanje sawucela nangenye imini siphinde sikubone xa ngabe kunomsebenzi weske xa kunomsebenzi ekhayeni kuyadityana kuncediswane kwenziwe lo msebenzi kube khona ke xa kuthe kukhona into ongayibone kahle uye ubuze komama bazawuthetha kumama bakhombisa Mandela. Enkosi ndiyabulisa otata bakwaMzozo notata bakwaMoyo nomama ngokunjalo makoti ungumabani Maswane namhlanje njengoba uMaswane ikhaya lalapha ekhaya njengoba namhlanje kuniswe lebhoko likunika igama unguthi nothando silapha nje sinothando ngawe mntanami sicela ke nawe ube nothando ngelikhaya sibambane abadala nabancinci mntanami apha emhlabeni abakhona maginqiginqi awuzuthi kuba namhlanje ukwelikhaya angabikho amaginqiginqi bekhona uphako wenu nawe uyakwazi uba ungumuntu okhonzayo amaginqiginqi ahlala ekhona emhlabeni singaze sifi ingxabano edibene nawe nomnye nakho nomnye welikhaya namadodakazi akho ile endleleni umuntu ongumakoti xa ukho into angayivisisanga uyamyeka lo agilene naye abize nje hey ndinento endingayivanga kakuhle ndinento endingayivanga nethishini ndicela mntanami usule inyembezi kumnandi apha qha kufuneka unyamezele nento ongayibonanga kakuhle kutata wakwakho ingakhawulezi mntanami idlule nangu mama akho bakhona bonke abo thina ke nje masikuhle thina sifika kuhlekwa njengoba siloko sisoko sifika apha sihleke kube mnandi kuse sihleki yabikho nyembezi mntanami sinothando ngawo indlela
uziphathe kakuhle njengoba nawe uzobona uba ekhaya iziphethe kanjani. Ube nothando. Sinothando ngawo. Apha ke ekhaya mntanam. Akho kwanto ozoyothuka. Ngumzozo. Ngumoyo. Sizezo family. Futhi ke thina njengoba sizezi family sithanda kubanjalo. Kamba mina ndiwagweva lechancele ngenye imini ndifuna nami nje ndibone kufika umuntu ozokabaqhuba babamomakoti mina hayi noko badakinyana. Nothando ngawe apha ekhaya siyakuthanda. Enokokuqala mntanam asizukuthanda nje sithi siyakuthanda sikuthanda ngezenzo okwangoku siyakwamkela. Uzakuthi ngezenzo besikuthande. Thina sesibadala sesithandela amaswiti. Mani yakumama eGoli phathela amaswiti. Uzabona ndithi ndiyakuthanda. Yabona ke sisi umhle futhi ndiyakuthanda. Uthi ke ndiyangeza ke nawe singomakazi bakho besesithilo pha endlini. Sithi ungusinothando. Ndifuna ukuthi ke mina ngokuyibona le bhokwe esinothando ba oko ilapha endlini yakhala. Sidla ngokuthi ke ngapha emakhaya kwabhaqa. Uchiya ohla ngomagangadi indonga kudevela indlela ubona nje sishisa lempepho siyanqula kokhokho nomkhulu uba siya mabasazi uba silapha ikhalile kusho ukuthi uvunyiwe siyakuthanda njengoba ungusinothando kusho ukuthi siya gqibezela siyakuthanda sinothando kusho ukuthi siya thandana. Siyabonga.